Aner malaken yam kana diala kontin barwani lingwa seme ka Nuer online TV channel. Bana jawadan inshallah gwa seme ka kui kordana to kam SSPDF kene UPDF. Ala kam de ni Uganda kene de intin kontila de ni South Sudan. Bana mandan lero da gwa seme bana jalinki update dan inshallah. Gore jen o de yen nyakani ko ken. Anda manuni chen kwas nyak mala ya non rayno gwa seme en walle shenka kelka pay badak ron kinna dangaro widi jan dangaro widi diech. Na bana jome bana jalinkel ka do badana shajalat ka jara. Take a press release ke lar mishalat wudi shal ke Major General Lure kong Ramadan e larwanya la kala de ka kwide ni South Sudan. Ano onjo mo bana jalinkel ka do badana shalat ka jara. Shan madan inshallat en go chikorcha to gwan mishane di shop ke diech ne diech aga nektin de indang diech ke de ni South Sudan People Defense Force jawe dana inshallah ne ken nyam chikan lugun en gode kan pregnant e konde sha nek de kan kalat ka kore sha jablad no ne di shop ko di ken eti won nyam to balkan e di sha kan nagare kore dana chi tok me chi kum Uganda shika were which ka jo keji gwad dan nt SSPDF tigatin and when mo shukan connectin ajene ku yana la lingano te ka korm chi tok ka abde de gor kono bana liem gwasame. According to the Army spokesperson, SSPDF Chief of Defense Forces, General Dawa Turjong, waken chikarai keji Uganda. No. Wa chikan ladan wone ne joran chikan lat ala Dawa Turjong ajaram dan pai kwany ala Chief of Defense Forces me chalat gwawut ke me pai wuch me change. No. En Dawa Turjong ramkel mishi led long rei kuma ka kin mi yadi na wal ke rei kuma South Sudan. Ko antami chagu jeno gore jenwo bi kume South Sudan kene Uganda ko donc ge jenwo bi ka gwach ge jenwo ba kam me ba jeri aleka bika kam be kene aleka ko de ko loñ marka ko do dan en bi kene ja but right now our things we can jega long kam ken a shangna men chicken ladanwo chicken agree en wo bi ken kor bi kene kapchong wa de ni South Sudan te kujido dien ti de ni Uganda te kuje da diana mani wa ken ka je kejen winami wa chi garo mo ke bon a chi Uganda chi kan de ni ken wan long ka meti dita long chi kan nang ka border danan gwal danan to korten shirga meling yana me ala border gwal danan ni natin ador South Sudan chi dar Uganda ador South Sudan ka jomo chalat gwase me beje nyoko mi kwen jeye do badanan chalat. According to the Army spokesperson, SSPDF Chief of Defense Forces, General Dawa Turjong contacted his Ugandan counterpart. They agreed to an immediate cessation of hostilities and to form a joint investigation committee to ascertain the circumstances that led to the military confrontation. Although the statement didn't state the reason for the confrontation, General Lul said that they established a joint technical border committee that will continue to work with the Uganda counterpart. Jo chikalat gwasame adwoba dan dongi kene jeno de mar derben kam dien kene de kontelaji Uganda kene South Sudan tere mengai kone anu gor kene lungono de mal derben du no man tuok jenene ala kume South Sudan jen chaje dolce de mengai kone ko ji Uganda no kene itimo shide bere wich ka South Sudan na wal na ka gwase dan bat ko cha ka jur kirme yadi jen do dan ku yin nen ka jen go tikare wich ka South Sudan ate jo mi chakulat gwase mem gono de nyaga yekel wa men chala da wa plan mania a plan me gorga jen o bas ne to kontila de ni SPLA ayo ba ka joirar ka Central Equatoria wa jen plan dan di tinetama a shanga me gainan wa ngai kira ka ngin Museveni ja no wa kan dangaro ngai kan but chikana kula lat en mishit kana mani amma diena bialin bogwasa me changa chana jangaje gwano wonene cha netin kontila ji Equatoria civilian ken kere te kone sharodin barka kore kone chitok te ka kam tere wichin winami ka border dung Uganda kene South Sudan meji to genene chwane de ti ala netin kontila ji Uganda chwaka lawno netin kontila ji Equatoria chwaka lawo big tere which ka Uganda ala ji Equatoria duno chwane de ti la ji ke jang ten kontin te ko hok chwaka lugono big tere ka borderan winami so mechi to gene chwaka ndial chwaka joj mishiga chupki Equatoria
chwa nyo mu jo ka bana ji Equatoria cha ji gono ya na boru ya dorun chine goron gwas mane mu nyu dodi antam matuoga alla kirsha dier ke ne to kontila ji Equatoria ajani shane ke jang ka sha ka loko de ga taka border ko ken dio je sha client ngwan sha kanen akur tuoga lat ke jeno kam SSPDF kana UPDF banetin kon liu ka ji Equatoria by the way chiga jang no so ajen menen yana no to plantation anyok bi ngaji no nene de nitin kontila de niji Equatoria ala opposition party ke bon tin kontin terar tin tador tin chitere wike South Sudan te ka Central Equatoria gorga jeno kandial de ka deal watch kum Uganda ajen menen yana tama kwa ne de kontila ji Equatoria kwa displace so gorka bon dial tin kontin tador winimi Nas party gorke people freedom movement dung wudum shala feel free gorke kuma SPLA ayo gorga jeno kandial ba ka dil joj ka border jen ta dan nen yana gwasmene ne me chi kor ngar ka bang mu economy but our system me share le ka bane ko goro jeno cha ne tin kontin la kuma kirmi yadi cha ka bukwet ko nagi Uganda na revolution binami gorka no ba blaming kelu baja kamnetin kontin teka ka border winimi jen menen yana tamma to korti gutin bad men diren targede dungji dung kuma SPLAyo ano ba ka dil joj ka border sikan bitte ka border buga rodian del wochin agreement kim yadi kana wudu shalka me yewere musebeni ajen dana le roden tama but neti wan go ke jen wo dong dera wo mai kenemun kuma Uganda eno but dubro titini ka dubtu bom to detit baga tit ko kan let ken dial do ben yam maiken mun ko mun mi la mun te ka je keji money okay mun money wa mun mugwa laken jen tin kon laken dul welet ke laken ka jektin nyok rol ken mim ka ken jen to tin wena mo wa mun money gor kan wade kan mai ko je kan konten ci de ni Uganda shi kan data gwal mi telekon mi je kanaten another thing there are kuidapka ko de dap tetin ba so gara dia lati ka tillat mara dian gorwe jeno bane de kontila jidu arba ka clear out de ken so kan plan ti ka plan de weekend go lat ka rodian a shanga me detention tana tama ka kan bonda ngaro go gen go balong bannon ba carry out ji Uganda ko ji Uganda cha bulon ko ba ka tuch ke ba ka jojre wetin ginami gor kan weekend plan in bikan lat many mi chicken red bulletin content door and winami la red bulletin la kuma SPLAyo nas wona ka bonin ko ken me cha kon joj and then bu kula bu rodian kula woj ka jodan chalat ke je let kan nimen chit kemen chalat ka panal ko panal chanen me chalat de ken okay god bukana karen altin borayna mutoga ajen akarik dang rotin kon tilat ko rodin tin ngai kon ke ajen o mai kenemun kana wo gor kana wo bikan rebel bikan ga jore duare ni winimi jo me jenda na gode nyaye kel en biate kamal